Welcome to Meisum, Apam K Stone. Thanks for coming to Meisum. Share in the support Apam K Stone is Hungpung Village, professional footballer ne. Previous India we Thola Gai Football Club. Jeka Mohan Bagan, Trau FC. Ilang rau sai. Ajun thangchang Sudeva Delhi based football club li contract sign sai. He's the newest person to be inducted in Sudeva. Congratulations on your latest signing in the newest I-League team Sudeva. No team que remember like that. Share some of it. Arui issue Sudeva FC Delhi kale club akane. Issue Sudeva he आज को मिना I-League पैसा तो योगी ने कला issue team ही coach Arui Mr. Chen Chu he Bhutan वे ने कला Mr. Kuntu ने assistant था मिलेगा Okay. Now, because you came from a very good team in India, jaga Mohan Bagan gatha Trau FC thain ra laga why Sudeva? Kiwain team kita ilim wala dirata hai. Any specific reason? Well, last year he Trau वे ने खरा ने ina kacangkat betul hili kuibang ngedor de ka sane Okay. si kan tre kita tangkat kuibang mangai ka tada hili ka laga arui COVID-19 wi beramena dol mong yo pai tu meja hamang dol laga tangkai sane issue Okay. daily league je jena ci tada pomba man jena tada kasta kapai la asina tada intam katam sidi tada kacung yang ibu pemain lah tada asyik tada tada halu lah senior lah agak salah tada pun sekda juga tada hili jusa kan ini na tada kesakai jika tada coach kalau owner ni tada relation je naik tu pemain dah. Okay. Kaya nagsa tha ka asina nali even manager gum coach we post la offer sad later shai. Is it true? Can you tell us something about that also? Ni kata tada ambai asa ba daily singro kupai laga asiu COVID-19 heli kata kapamatam sili isi coach na tada ambai lake ada ai T license All India Football Federation T license ila really thai saya tada players kan tada issue knock talking itu mereka tada ini pun setelah mereka tada apa kerja sih tada hang. Okay. Now coming to I-League, Nashiwi lineup, yeah, strong sadly, and then Nashiwi team li the Tampanao or Manipur or any familiar faces. What is your prospect of going into that league? The team keteli yang ke by profile tata power guy player lesson from mereka kecuali issue apa youngster ini promote sadly issue club Sudeva apa ya jadi hari issue team ini asyik academy wena promote kami sini cisat pondok ni Arsenal mana okay kalau issue team ini foreigner macam ni orang India ni tada sare cikai ni issue post okay okay then tada mai tada player practice wa tada sakchang lawe na tada sangrok ni ke research wa tada itu ngado mo man kala itu na tada best mi ka tada juga kisura ya sampai we wish you all the best na kala na shi team lila best wishes to play now we transition jaga ina jaga Mohan Bagan wena Trau wena ara Sudeva tada club li sign the sagji hili how do you manage your contract na klata saga jaga you are managed by some sports management agency kita na handle sami ka jaga na klata na saga kada sad le to ari mai achen la nei pa mai ke kechumpa na yu ba kerana pin tada tang kuno kini tada atun ang to ang bete hili khara hi
issue coach credit info info city di play issue coach change ya ini tada chui personal train tada ana kokang san okay contract sign ke satam thanli what are the things the itum attention ni kiji ya itum na thaiplong kiji or itum na careful sa kiji the sudden clauses the kima mai because so rather clear now jung khang rau le yao liang and they have never done contract or the kipa ka contract ma sam phang rang ji la le kai ka contract sam phang khai le sara what are the things that we should take care ini hang 지금 달라게는 하루에 players 다들 뭐 회사 일을 좀 그런 거 다들 주의질러 다들 그 쇼부 정지 다들 클럽이나 personal player 바지 주의질러 달라게는 다들 dimension 사본 거 그래 기마문이라 어떤 period 이선 क्या example player 그 다들 클럽 하나 지금 크니까 투미 그 살아 그 바이 저 아티슈르 다들 이선 제가 아티슈르 다들 라이지 이선 잭사 공레진 다들 그치는 파메 상메의 contract 상반의 파메가 그 쓰는 파메 in your opinion 그 파메 example club 아티슈르 보어에 다들 이 위태 굴리 하는 거가 example 이선 다들 감위도다 다들 17, 18 years or 다들 누이 사이가 클럽 감타 칼리 다들 지금 크니까 통통만 그 가면 이제 그 크르나 하나 다들 매초 사가 빙자 지금 뭐 다들 example 지금 크니까 통 사인사 내가 너도 그때 오퍼라 아이 카발라 바바이 보면 그때 거라가 그 잘라 다들 지바지는 그죠 그 다들 다들 그 sports color football in particular itum we career as a player giver the shilak mo window ji cha the sanglai nam the career ji sanglai nam lei bai the or itum we tang honau ga ta we bang ka sak chi really career pick ka sa dam di thum na ho pok ya the jaga itum we privileges being he or facilities mam thana tu gi the kai kana mayang now being or kangdei being jingum try ko le ho ko itum first contract sign za dai 25 26 ka le ka sa now ku ji tha le yaw yang so what's your vision on what's your plan na ra jingum kya khai do and what do you think how much you will be playing and then after that what's your plan well then the hang that the shulage football here mentally mom ni physically la fit ka sa hi ta ka sa da per bomban ka suita manai de hi ba sang la bong do ro bong ro ya da mai ta da no to hi aru ru ba jing ko 28 ka re la okay 28 ya jing ko michael ka da sali ha ko no ko la shi le la ka da at least aru le jing ko the pangawa the real shop the bonding the every he fitness level I that younger Ronaldo long jingum hang dili man line zat le sen thum la tang ko le Ronaldo mong na dai ne se ji ba itu ada ka ha da facility itu mui tai pa hi la itu mo I pa hi masaram do itu pa ya score se nang thang le de company club di kami tai ai sini pemain ka poros kosmal da yeah that's true ka rambak national being or rambak lara hi football club le la ka reo gzat mang ning la academy now la hopok bai ka tha la plan le pho ma chang the knowing the or na simba wibang anything that you are planning to do ya thằng hong cái da ai ka now the kong do hi sa mai da coach ta hi sa vai plan sa le ta hi kan ko not le mới simply now the to mai ka ta coach sa national team da the experience
cái này là thấy cái là coach ra được trong môn này đó mà có phải cảm sang sẽ được Naramli na thum na hopok hai football team ma kale to shai young gun sila chu Naramli gideu kha share sa migla issue yang kan saya issue ai tata society ne issue ke jaga tata mai credit club sa tai ka ara la queen rock se ha da video mlen da tata video mila mlen da ara society sa okay okay one last question no we suggestions or nana kni thought chogra da clay footballers being gala trains other being lean and hang ngai anything if you wanted to say players are kung sa phung re jiga taila ga na discipline hi ba le phung re discipline khali tharan no being coaches being atun la tada chances ji matai me da adum ni mi kala chot da learning sang la na hot khana ti tharan da mai hot khana bing ni bole na da mam la la ni kala hot khana bing na success ka sa hi sam bang gi ni lang mai da tam khon ong ryo ko thei la ka chung khon lei bo me ka khamang ga cha cham kho kala su thung hi ta la da lam no ni ka chot hi ta la ka chung khon lei bo me je nei khang ryo nei hi ta hi ba da ka ta hang na cha la kai ma sang rom niนี่ขางเดียวน้องเขาสร้างได้ก็ฮิตได้ละไม่ดีนสักหนึ่งที่นี่ก็เลยฟุตบอลที่นั่นทุนนั้นนิ่งสังเดิมเดียวหนึ่งได้ก็ฟุตบอลที่นั่นมีดีมีบางกีฬารู้บ้างแต่ professional ก็สักหนึ่งได้ที่นิ่งนี่จังสังไง Thank you so very much Apam for sharing your experience nana aju Sudeva Delhi contract science hai ji no wang da hagla kai success akang sarunu ji paisung songen la hangai mukup changrang laga na one liner Facebook li one liner proverbs ke bi da klei je inspiration ke jen ra da klei to ji ke share sa myaw la and then we'll close iba ke changhat ba thumti to in ne ai mara khali ba mai da all khangrio hi da ngathau practice sa nashun lampong pam daga tada machu kundaw laga tada mara kali banding ni ra ga chang chila tada kaping naw o mara kali ba lairik tada pa laga tada chitha wen la khui laga tada update sa tada time pass ha pam sa de ningli tada mane ngai lum khalau la lang mai da chung kha machu khui la sam phange keep doing that and keep playing good football. All the very best. Thank you so much for coming to Meisum. So, ni share na sila may nalani. Ni share. Bye.